Robotika sartzen da gure art ingleseko klaseen barruan. Ikaslek egiten da bena da ingelesa erabilita tresnalez, taldeko lana eta lan kooperatiboaren bitartez, ezagutzen dabez makina simpleen funtzionamendua, era ludiko baten Lego piezak erabiltzen da bezalako. We are doing a parrot. The parrot is going to move in circles. Here is her radio. Here we do the scenery, and this is a river, this is a tree, and this is a pond. And the parrot is going to Gelan egiten da bena gugaz da mekanismo oso simpleak ikasi, polearena edo palanka mugimendua, gurpil biratzaileak, mekanismo horrek erabiltzen ikasten dabez, eta gero hori ikasitako ezagutza hori beste robot batzuk eraikitzeko erabiltzen dabe. Gainera, honegaz proiektuagaz uste dugu gure ikasleak ikasten ari direna dela pentsamentu analitikoago bat eukiten eta gauzak nondik datozen ikasten. This is the snake, and the snake can move backward and backward. And this is the scenery, and in the scenery have diamonds, and there's another snakes and plants.